Ngidik buk. Tetimbian mon makan ndar gareng mate, ndar gareng hajian. Nasi roba elang buk nan buk. Duh. Dadang-gadang letas pada yadan mata roba kisang maposang. Polang kita yes Allah. Padanya lagi bantuan rumah bah kita boleh nyari tas teh temui gua. Padahal tas boleh dinda. Beli gini kaki. Acora iki cora beni gua. Aduh ya Allah kita yes gua aja. Lemah tena jadi iya gua. Allah. Ulama dorengki baru teh mor nika montro selamat tah telok nika jak buang. Napa? Tong majelis zikir panika terus sakin. Lom kolom madam Jumatan napa kurua? Kuru terus sakit kurua. Sehingga jak bu bambu. Tin makin beda corona mayu makan. Njauh ku ya. Majelis zikir. Nomor 2 kenapa? Kuru ngaji. Jak bu bambu. Kuru ngaji dukung ngaki melelebur morok. Inna Allah la yuridul adaba bi ahli al-ardi fa idza sami'a ta'lim al-muallimi as-sibyana al-hikmata sarafa dhalika anhum. Bila Allah kasokan batorona musibah ke bumi Allah pas Allah ki mireng bada orang sekenceng morok nak kanak keni morok Quran maka bi Allah musibah gini apa burung ban Allah yang nyari akikan dengan setada orang morok Quran. Berarti si masalah metisa salah setong adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pasera guru ngaji Quran. Pasepa beres kayak begeteng. Mun nganggu ya pese mun ape traah tahun deteng sambian. Jak ngangkui madhab Syafi'i ada ning madhab Syafi'i ngangkui qimah ada. Ngangkui madhab Abu Hanifah. Mun ngangkui madhab Syafi'i sambian pakun ngangkui beras. Ya 3 kilo lah 2 kilo koma petok mau ngakui beras mau ngangkut Abu Hanifah ngakui kimah keng beni arken beras arken apa kormah simansus kormah gandum berapa kira-kira 90.000 paling sekonen jadi betai iya kormah berapa tanya waka bagian kimu-kimin Mekah apa iki iya belum 90.000 90.000 iya ke 100 deh iya coba ngangkui krus beras ya congok nih kitab mayu meni muka age apa san-misan bah basul masail nyarim jan si madhab Syafi'i si ngangkui kimah mun bada tore gula tak mau liya bada ning tobaqatus Syafi'i ya guru Imam Ar-Ruyani tapi tak norok madhab Imam Syafi'i pendapat pribadi bada pendapat Syekhona Khalil oleh jepon ngangkui kimah tapi tak ngangkui madhab Imam Syafi'i tapi ternyata jepon kaya tak pakai dito Jaipon kita ifur ternyata ning kitab selain Syekhana Khalil ada bu la yajuzu ikhrajul qimah tak oleh Jaipon keluar arga mun keluar arga berarti kudu pindah ke madhab Abu Hanifah mun pindah ke madhab Abu Hanifah tak oleh ngangkui beras ngangkui si mansus sening hadis nah apa sening hadis ya korma ya gandum syair ya mun ngangkui korma ban gandum ya krus ban ribari nampun lastari ya krus ban setajang ulama ternyata iki sarke gini kapon belum bolo sangang bolo ya ke 100 sekali lu jagun 100.000 rokon jadi berapa kula pernah ceramah ning itu lemah ke Ilyas Khatib kedungdung modung Benggalan pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islami beliau kan itu Jepun pesantren Syekhona Khalil ki Khatib ka ditomi Nabi tak kali pak kak ditopolan lastari ngaji Quran surat Fatihah aban nanti ke dari saking bungan nah polan lahatam Fatihah nyam beliaki sape secoko pering setisa Fatihah reka nyam beliaki sape secoko pering setisa kun Fatihah mungkin ngaji kalangker 30 juz ada ke kamak nyemak taking enjan sinetron ro jadi dunia terbalik ungku pakai temu butun gua kui beres sekalebun ya bau satam pejit
Tegal muntai pasara tak lem sadar apa nah. Lagi rebutan. Mangana tebuna kiai karai berarabu katiki Fayyad ki Musyfik mun apa teh haria cek por camporen mun apa teh ga orang sekepetoh aria kutu fatehain peto seraan ring sepo duaan bon ring sepo dua nepa dua bon berarti empat ring sepo dua nembuk dua berarti enam guru ngaji fatihah setong berarti peto nikah usaha fatihah itong setong iku debuna polan sandi jasa secek raja na jasan kagak uleban panjenengan sekepet to nih mulan di bini pas tambahin ring sepon dua matua dua ring sepon dua matua lake ring sepon dua matua bini ban guru ngaji fatihah na bini peto ban peto pak belas pak montoro baro ka odi eko hari fatihan ba panayan pa boleh beres ka ya mun atoro saya budi roa bil sa sedekah aro ibu din tabir ro mun jadi ya tawis saja mangkan mun tunyai kuasai reng bini ini kata barokah. Al-malu baina yaday imra'atin la yadumu abadan watiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abadan tunya ni kamu nitakku reng bini tak kira langgeng nak kanak kini mu nitakku apa tak kira odi lekasi penting aki iya mentang cangki aja makai gula dah ni kaki tahu mesan wamun reng laki aja basoro benempen gak ada aro kan punya ring wel jual mon berdebini na temu aja kemarin pah melih iya ruah omas pun binian jadi makai ngaji guru melih pentol jong keluar masuk boleh ya kan tak ada mengerti apa pengajian gelak yu acara liburi apa isin yu kok tak tahu gigi aja jak pak kacong minta beli es krim itu ya bener gitu ya ruah atau wadi budi jadi ini kawan hebat reng bini ini urusan ya nak ini kawan urusan mendidik anak gini iya urusan dengan nikah nikah mbok nikah pakun minta saya kambok tak kira minta saya kapan nih kamu minta saya kapan mireng leer nih nikah kemarin hantar kapan pak meli masuk tak rojok reng ngaji mau nepan mau nembun meli apa meli pentol mayu saya kayak ngembun lapar boleh keng buntunya itu kurang bebini tak bisa kan lah ya dumu abatan tak kira langgeng tak kira abid anak apa tong mau nabelan cetak itu mau rencana entar ke sar baru apa sih temui sar baru hari lebur meleh mau bah lebur mana lo tak fokus wajah iki nomor dua anak apa mata langgeng mau sedekah malah udah berumain entar ke rumah semua orang dah orang padahal saya bentaji orang jadi berumain bah ngocak area orang apa dintetin hasil laki deting bah beri ke berumain iya beri melolo jadi beli boleh aku je iya mah ada dia orang dia juga ke koceng amoso ini kau dah kan ya lebih biasa kak tak ring bini di mabai kak magi binin sana ku make pada lebih biasa bon jadi ni kak adu akid lah alhamdulillah makin gadito lastari doa akid lastari sedekain aduh gula mo nga ka sedekah ni kan pas nga ka dabun Habib Salim Asyatiri almarhum beliau ada bu asadaka muang duri dari jalan imatatul ada anit tarik nika bada barang si berbahaya dari jalan pai buang
seret ibu pada bu ya Allah ki buru abdi ni semuang binabi kerana etre masarang ajunan pada aki kembuk sampun sabung ngomor dah guru langsung kisah pora tu ada duri kak kini kada durin berkat kini kak kisah pora tu Allah nika berhadis tentang masalah sedekah panika sahih sahabat matur ka Kanjeng Nabi umi abdine sabu ngomor Kanjeng Nabi afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha bada manfaat mun abdina sedekah iya bada ada bu naam iya bada tadi sedekah tadi mun abak nika lebur nyedekai terus sedekah nganika insyaallah tahu sasorotan tahu sasoro Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar li Saliki Tariqil Akhirah sapa orang segi odi peduli kareng setada umur jedekain adu akin maka orang dia isediaki ban Allah taala ku laku mun mate bekal benyak ka torna si peduli ka abana Allahu akbar ya mula tak ejab ya ada apa dari gak makin nih kak kiai ya Abdul Aziz tahu saruwetan ikan terlanjang ngomor nih jaru keburu kiai kian terwabuk tiak kiai gua bawa ampun kiai ampun ki punya umat sebutoh tergi lanjang ngomor kapi nih kak tergi ke jawab ka Ramadan bakal datang amin boleh ada buna Sayyid Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Swahibir Ratib ada bu senika baan jadi mon pasaan lamoli ya tak usah nangis cek tangis si mon pasaan jadi ya rogi ban pasaan jadi makai tangis si ban jadi tahun dateng bakuna beli boleh tak kira burung je mon pasaan keng si parlo ikat tangis si setong pasaan nata kok dateng baan si mulai kok ya tak lah bener mon pasaan tak usah tangis makai moli ya anapa tahun dateng boleh pakun berde mon pasaan gini kan darusan pakun berde king tak kok pasaan tahun dateng gule benem rian semule pasal pun ke satar lo majang lo pasale pandim mareto kan pada temu wah temu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mangkan mon bekton Ramadan kula ban sambian sebisa mungkin pajak tekinah ibadah sobaja ijak mulia kerua andi sangur kan jak mulia andi sangur tahun dateng malar muka terki baga jabu awole amin Allah nyetek wa mun lenga ka kenek kau tahun ni tak kau bah pengumuman no innalillahi dayro nyetek mun binian kan mun sega ngetek beni mate innalillahi wa inna ilaihi rajiun labadereng mate pole mate mor kita mari tok petok lah anyar boleh aro beni ngak kapate ro beras beras Allah bener sampai pada mano tak oleh amunyi apa no kuwak sanda badawan wah mano kuwak amunyi dari mati deh ya kira-kira malaikat pencabut nyawa dan tek kuwak jadi badereng bini lahir aduh ya Allah neng teh ngetas nyempi beras sanda depai sahabat ibri ngakan mole teng atas ah debat tengah jalan tak payah teng macorak demang mole dewa karoman payah tota bah ngocah mi pole sambil mantar ben buk kelaan aja pengalaman Allah ya daripada remaja lah adat lagi kak letak ni ngobajak badareng dateng hajian geng hajian sete burung nih tuh tahu tepak gajah mana apa hajian burung Allah mun badareng haji rontara sejarah biasa kantoan ni kereng kalema si haji pangacek si laki mayu lekah mari sekalian kok mulai tak lakor ya mondolo pangucah si bini siapa sing akan nasen maidam moja ulian nase
lurah lurah berarti kan beda pengarep lemat ini tembian nang ini kabar debuna Ibnu Athaillah Sahibil Hikam dari bener ba Andrea Montoro tak pati asosa narjet kepungaan jadi jak kita kikelu padan bulan nih kak tak langkong ya sis benih demi Allah ada nyinggung ada tak kau wah asis ada iya mak kairi ya baca uncang boleh ya sis uncang boleh seni kak gula mangkat dari Roma nih kabar Arabu malah cuingan boleh kan ngaki buru-buru kak nyaman kak leja obo boleh kak gula mangkat dari Roma nih kabah ngocak lemate kok dari beri susu ban kiasis kok depak dari beri susu jadi pengarap mulai gula mangkat susu salah depak atas mangkung pah nemu aing tak langkong ya sih billahi putan tak bagi kurang apa kok telah sompar ya kan kok tak antara siapa saja billahi putan kengkun tontong ya sis tontong salah depak atas mangkung gula pah nemu aing susah gula ada aing susah apa gula mak susah narjet kepungaan teki gelu paham jak saking gula mangkat diri Roma mangkat di sini kah engko sarang ge asis epakon morok dalam acara haul niat deh kun morok dapat ke kantor tetap mau benar apa ini tak susah apa sekali jak benih itu cuan saya kata cuan apa morok paham lagi ngiding buk tetimbian mon makan ntar kereng mate ntar kereng hajian nasi roba elang buk benar buk duh kadang-kadang letas pada yadan mata roba kisang maposang pulang kita yes Allah padanya lagi bantuan rumah kita boleh nyari tas teh temui gua padahal tas seperti dina beli gini kaki acora engki cora benih gua aduh ya Allah kita yes gua aja lemah tena jadi iya gua Allah ya ledin dara angkat dulu sawaran adat engak nikah nolongi orang bagus iki nyambi beras bagus keng munda nih kan ini sedap betul lambu jadi ya ibri iya tak ibri iya norok dabune Ibnu Athaillah Sahibil Hikam katipun apa cek kita kinerjet kepungaan mak tak sesama loloh saya padan bedreng bini nak halo jomblo wati bagian ni bini sekitar di lakeh sampian monerjet de lakeh cuk kita ki kok montak di lako tang lakeh tak lakeh kok montak gedeng tak lakeh ini menemu cuma makin nemu gedeng tak kendai cak kita ki sebenting le nyambing kok ke akhirat bagus soki tak soki mau temoh jaring mun masalah rezeki apa pareng dari Allah ya seger nih hah kemun sambian padu balik lakian kok mun tabiniah mun tak redin saya ngabah kecewa sambian makin banyak redin dari kamera potongan dua ada nih foto aduh redin sadian tarik ada maka dari mun bilan kan kocak sini kah minta peraban kan yang tarik ke Roma pasti Roma keluar kopi suruh abas muana suruh abas tanang kan iki anak pemak mau bentanang keruan Jepun perwakilan jak saking anu sampel contoh jadi ya jadi mun muala alos dia la alos berarti alos kepi ke dalam mun tak percaya bukti ake sampai congone nembian unja alos aja ke dalam alos kemun la kantor la punya anu na ya punya anu lagi ya ke dalam jabar jaja mun salah foto lah
apa bu banyak gula oning jadi pengada gula peburung bi calon ni peburung gula ngada akin todus gula patah apa deban foto ni kok bu ya Allah lah apa boleh bah medsos deh media sosial ni kan banyak parsekon talebur bagi ngaji makin bah banyak ngaji ke YouTube ya mau ngaji ke YouTube ya toren sambian ke ngaji ke orang langsung musyafahah pas sambian pona patalaki ketemu langsung nikah lebih baro